Perezida Kagame yasubije abibaza niba azongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda muri manda itaha. Ikaze. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasubije umunyamakuru wa France 24 Mark Perelman wamubajije niba ateganya kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cye mu myaka iri imbere. Mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye na Perelman ku wa gatanu cyanagarutse ku ngingo zitandukanye, uyu munyamakuru yagarutse ku kibazo niba Kagame azongera kwiyamamaza. Perelman ati ese urateganya kongera kwiyamamaza? Umukuru w'igihugu yamusubije ko amatora ari amahitamo y'abaturage kandi akorwa mu mucyo nta ngingimira. Yavuze ko binashobotse yakwiyamamaza kugeza mu myaka 20 iri imbere. Perezida Kagame ati turi kuvuga amatora ashingiye ku mahitamo y'abantu. Mu byo tunengwa byose nta muntu uravuga ko amatora atabaye mu mucyo, ariko twabyumvise mu bindi bice abantu batavugaho rumwe, harimo n'iby'abantu batunenga. N'ubu mu bihugu biteye imbere hari ibibazo by'amatora. Perezida Kagame yavuze ko nta muntu ukwiriye kumubwira ibyo gukora mu gihe amatora ari mu biganza by'abaturage ngo bihitiremo icyo bashaka. Iki kibazo Perezida Kagame yakunze kukibazwa kenshi n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Gusa nyuma yaho itegeko nshinga ry'u Rwanda rivugururiwe muri 2015 mu ngingo y'101 birasobanutse neza, rimwemerera akongera kwiyamamaza bitagenze uko bwaba ari ubushake bwe bwite. Rivuga ko Perezida Kagame yemerewe kuba yakwiyamamariza akongera kuyobora u Rwanda muri manda 2 z'imyaka 5 izitongerwa. Biteganijwe ko amatora ya perezida azaba muri 2024.